болбут бери битин сагалыбыт. Бүгүн бери усалдан уанна бүлүү улууха телемостокпут. Тан аныгы үйе болан бу видеочаты туханаммыт биһи элбэх киэхэ билигин маннык информацияны тердеркен аха чөй инструмент боллубут да бу видеочатыгар боламмыт. Уанна бу маннык быһа берилери оҥороммут элбэх киһи информация ыллаан билигин наһаа элбэх киһи биһиэхэ саха сиригер биһи үөрүөхпүт быатыгар киһи бөҕөтө туханан олорор мунуттан туохтаҕына олох биле халайбакка элейбекке дьон туһугар диэн үлэлиир партнердардаахпыт билигин элбээтибит манна диэн эттэххаттон киһиргэс болбатах омун болбатах биһи билигин Россия эбэ хотуҥҥа диэккада бу саха сире биһиги республикабыт биир самый улахан табара боруоттаах элбэх клиеннаах элбэх партнердаах уонна элбэх үрдүк ыраангаҕа тахсыбыт бриллиант диэн ыраангаҕа тахсыбыт партнердардаах туох болан бөлөх болан олоробут сеп үлэбит хамнаспыт олох инники күөҥҥэ хыджар уоннаттон ол курдук элбэх кииха көмөлөһөммүт наһа элбэх результат киһи сөҕөмөр киһи маннык сөҕөр результаттара доробияга таганы бу олого тупсарыга таганы бу дохуот өттүнен колобура олох үрдүк көрдүрүүлээх олороб деп онтон ол туох болбатах биле кааччах болбатах билигин бу компания бут Success Together хаңа үлэлэн эрер сыла да буола илик биги бу олох саңа хагалаатыбыт только начинать диэн да онотон жоммутугар сергебитигер көмөлөспүт киһи диэн жоммутугар сергебитигер бахайда харыгынан тиэрдибит киһи маннык дьоннор маннык туханаллар эһиги мии хаалсыман буолаары буолан барты белэх быһытынан бериллер дьон туухар үлэлиир барайыакка баргытын ыҥыран тураммыт дьэ бүгүн эһиэхэ ыалдьыппын билиһиннэрээр бэйэбин бастаан билиһиннэр бэтим дии баҕар билбэт дьоннор хаҥа дьоннор истиэхтэрэ мен туяра Жиркова диэммин уусалдан бэйдиҥэтиттэн хаҥарабын түөт оҕолоох иэбин уруккутаттан педагогпун үөрэ хайгатига хүрбэттэн такка үлэлээбитим уонна бу амбассадор академия успех вместе болан үлэлээбитим хамсаабытым үөрэммитим үүммүтүм хайдыбытым оробна алтахыл буолара баҕайах күн хаалла сеп уоннаттан бүгүн билиһиннэрээри олорор партнер бут биһи командабыт биир улахан лидера биһи бу саха сиринээҕи бөлөхпүт структурабыт биир бастың спикера диэккэһэп уонноттон бэйэтэ даҕанын тирэһинэ киһи элбэх холобура билиилээҕинэн киэң билиилээҕинэн дьоҥҥо сакалыы даҕаны нууччалыы даҕаны хайа баҕарар тылынан тириэрдэринэн уонна элбэх киэхэ көмөлөһөн билигин улахан таһымнаах лидер бытыгар партнер бытыгар Христина Корякинаҕа тылы биэрэбин мин бэйэм арахсыагым уонноттон колбонуоҕум Кристина миигин хуохтаабаккаҕын олох биле дьоҥҥор хэргэҕэр дьэ тылгын өскүн тиэртен уонноттон көрдөһүү быһытынан бүгүн Кристинаны туох чуолаан продукцияны билиһиннэриге болгомто уурара буоллар диэн оттон туох кэлбитэ баҕа ханаа кэлбитэ продукция туһунан наһаа сөйдүгэр уосунан Кристина кэпсиирин истер диэн биир эмиэ ураты түгэн диэккада үтүө түгэн онон дьа Кристинаға микрофону уонна камераны тириэрдэбин микрофон ху Текеннен бирдей дулактарым тоярга мактал ыңырбыткар бу персигүге декта. Онна булланы мен бәбин билсиннәр. Кристина хагам кыра. Илбәттә. Чуга хыгын да. Тукай булганна тугум тух. Ош ягында. Токтаңары. Билген. Эми токтан калды.
Саңаран көрәрі. Иһиллер да. Эхиллер, меха хиллер, атыттар қайдағай қолбаңы саңаран көрінірі. Кырабайты кехиллер. Аха, Кристина хаңаты көрө. Соңна мен арақсан бараммын иккистен кылбыну. Бәғәһәм Иннегенен көрөрө. Агафия мақтынабын. Көрәчілер жоңғутын ұңғырттан, партнердеркетін ұңғырттан. Отты оны дие вот ұстойге тұттан саңарабыт оныттын арағына кыз ұсыген хаңын хиллен хөп бігі ұтуқтан студияйын болбытақ боллақ бітті. Дебітіттен оппыттан қолбана бұд. Осынан бұл четвер ай бұл күрдік ұладжыттақ түйіргеден берілі ақпет. Хаңа жоңға білгендері, мұны четверге кейі ағыз часты мұны қолбанар боларын. Қая Кристина? Хиллер, меха хиллер, атыттар қайдағай? Агафия? Кыра бек кыра. Ари камеран беғар чуга хатту. Хатара рах пай гурдук күн. Байгырыр күрдікін, Туга турар сирон. Дальше чуга хабат. Чуга хиркега хоқ. Чуга хатаққа хүт улатары бите. Тами ола ханна хаңар я. Манна Иннеген хаңар Хиллер. Улаханlık sağarar diye, he? Так, улахан саңалақтанын. Çıktar aksabı, baydık. Мен Корякина Христина Демин, 6-12 састақпын, территориальный фонд, обязательно медицинское страхование, ревизорынан өлелейбін. Бұл республика балығаларын бере беркелейбін де қанады дейді. Онна этемете бұл компания үйрәғари салатыгар академияға үйренен кихи төбөтө мейите дейбі күрдік өйдүйре улары яребит. Ол күрдік онтукайбын амбастан төбім оларорын уларытан баран. Онна бұл астары сиен баран. Мен улахан результаттары ұлбытым даробия бар. Даробияға кәлбетім дек қанады. Ол күрдік бұл... Кристина кыра бите хаңа. Тем бир кырада. Карабагай. Кыра ха. Отчоғына тутан олар бұтта. Тутан olur Кристина. Чуга хамбер. Мүткінен бара. Мен мүткіне. Хайдары болыр телефоны бұл. Асқылынерлік болан қалбыда дағаны келін күйі бол бұта. Telefonun sağardı, kınada bol bu pığla Kristina. Де? Маннык келдер да? Ekenlik bana olaqanlık sağarar hep. Olaq qarın kepsəmitin olaq çoğukka istiyaptın nada. Тутан олар бұдан жауына. Сәп. Говорит голова ден болла, хеп. Ииллерін көрдік. Ол кынан. Мен баланы балыға республика балығаларын бере беркелейбін. Үлем оннук. Онна боллағанна тоққа. Бұл 2 сыл болла. Bir дағаны аптека әмін испетағым дек. Жигинен боллағаннан наха әлбәқ ғырылағатым хроническая, онна главная академическая медицинаға әмтенелдебет ғырылар ден. Ола бронхиальная астма, аллергического генеза, республикаға иккере улахан сложной аллергия темені, ола барытыгар бары аллергиялыр ден. Онна онтукайым сүтті, ола мен тахыджа салгынынан тыйнар болдым дек қанада, жоннақ сірге сылжар болдым, оннық сылжар күйағым соғаты, кырада сыттан аллергиялыр етім. Или болланы бұл первый квартира оларамын, 12 квартираға тоқ бол бұтығар соба жарилатылар ду, или таракан емтеннелер ду, дебік күрдік краскаландылар дағаны удушие болатчын. Он тукайым аста, онна боллағана образование в желудке, ол әме 2 тыгынча ағысылға
үескәбиттере меха тух по всем органам бар биттен болбута, оны щитовидкабын быстар бытым, полностью он таныспыта болуден. Олон тукаем, например, үс образование желудок пар билеген на этот момент сохтар. Онна атыттарым дағаны легкой бар, онна бюрбер бар, тухтар образованиялар не беспокоят, кытчабыттар. Вот, эти эме как бы аспад дебитырылара, онна бурситтағатым, атағым ступня лодыжканнан тостубута открытый перелом, олонна бурситтен уескебите, ол ута, например, эме пожизненно бәті итинне қалар дебиттере білеген бұл кемге меқа уже соқ. Онан наха үчүге кихи бәті қамыр болара, аны мен ол атағым төбөбүттен тутулуга хуағата, ол хем баллана, например, лестницаннан ең қамыр боллақпына төбөбінен үйе таққан әребін дейханыр боллақпына кене қалан қалач. Елі аллары түхер баллағына 2 пролета ген түхен қалач. Ол он тукайым білеген соқ. Оны алта часка дері үңкіліқпін сөп дебік күрдік. Оны қатақтанным. Онын бұл академия бар мұңыра хуақ мақталлақпын деққа бігі президент мұтығар, особенно Андрей Артурович Шаура, бұл маннық кейі бар болан бұл жон бөғіті результатылар ден. Аны бұл щитовидкабын ыллаттар бұл болам обмен веществ, например, барта бұл щитовидкаттан тұтылықтақ, бару организмның барыта, ол оны ыллаттар бұл кейі в основном бары гормонғалар олар. Аны мен бүгінгі күнге гормон себеппін, потому что бұл аспытыгар гормоннар, гормонозаместительныйдар уже баллах натуральные продукталар ден. Онна буланы у меня улучшило зрение ден. Осколаттан бұға зрением кухаган минус 4,15-тен, например, үс болла. Аны боллағына давление, урут панымыкалы хитчебітім кетігін чағысылға, олата боллағына прединсультное состояние ден, аңар қарғамаш 90 градус барта сосуттарым кәхіллән қалбыттар әті, олон тұқайым, например, нормаға кәлі. Давление әмін іспәтәғым 2 сыл болды дек қанады. Онны күрдік ити улахан ұрылар ағалар, онна шырамнар сүтәлілер, бұл клеточный астан, например, да. Олхим боллағына мен хана бар, бұл астар бары бігі туға туақпытын клеткалар бітігер кейреннер, клеткалар бітін чөлігер түхереннер бі организмы бәті-бәтігер восстанавливайся көнәтті. Қайдақ кені үлелері бұл клеточный питание ден. Ити мен бұл клеточный питанияға сразу кирдім. Ол күрдік, например, бастадан туран кені сканирование орор. Ити туаққа сәджар күрдік көт. Өміртігаду, кітігаду хыджар күрдік көт. Сетігіт тағаны кені сканер күрдік барытын көрір. Эхеге ырылагыд причинетем болар. Хорок, например, туаққа балыға баран көрдірен барандар даже причинетем бол баттарды. Туақтан манлық состоянияға кехе кирбитейден. Оны кені болланы чөе батық болар. Он тұқая боллағана бір бастықы күнтенче, кемері сразу бастықы күнтен болуын сөп, отут қонуққа дері. Бір үйіға ол кені сканердыр. Сканердан әхеге ырыгыт причинетін болар. Ол кәннеттен очищение ден барар. Очищение ден олата детоксикация, ол он тұқая боллағана где-то 6 ый занимайды. Ол боллағана организмнің токсинтан бұл қасылы бұға әхеге капикына жыбыт ырылар гытын барытын кухаңытын барытын растан тахар. Ол онна кенеға береметі, например, ол бір күнтен 30 неделяға дереден. Например, бәрелдер көрдік сөп. Вот, онна боллағана ити беремеға лишней тоқыт объемғыт барар. Жировой обмен нормализуйся кынар, олата боллағана лишние жиры уходят. Нормализация веса болар сөп. Онна отёктар гыт түхәллер. Ити боланы иккихинен ити үлете. Именно клеткаға қайдақ үлелері ден бұл клеточное питание.
Онтан боллагана өссө регулирование дем болар сеп. Регулирование гып боллагана бир бастакы хонуктан 12 гадере, же 1 сыл гадере ити регулирование болуын сөп. Ити болла причинагатын, ол причинагатын булан баран кини растын надо боллага дебатта. Олата эхиги клеткалар гыт, өлбүт клеткалар или ажаммык клеткалар чөллөрүгөр түйөктөрүн нада. Ол өлбүт клеткалар гыт бягат саңыргы курдук хаңа клетка төрүүрүгөр бейеме нада болар. Саңа клетка төрүүрө кихи төрүүрүн курдук эме ырылак болуун сөп. Ол хим баллагана сорок жоннор реакция болалар сеп. Ол ден реакция ден тугуй ырыгытын боллагана ол ырыгытын биллерер канна бары. Например, сканер дыр дибинди ити бастакы күнтен ихесиетигит онна бягатын наблюдайдан көрөккөтүн сөп. Например, кимере бу суставы мэджа хыджар диханыр, он тукая боллагана ис органа геджен сөп. Каннара биллерер ону. Или боллагана каханера травмаламык боллакытна, например, төбөгөтүнөн октууп боллакытна төбөгөт кананера билеманнык туактар сүреллер дебик курдук. Ол местегит ыджыбыт бастан бир чинени булбут местегит ол ыджен сөп. Ыджен или бетинен биллерер. Олата реакция дем болар сөп. Онна боллагана жигинен наха реакциялар барбаттар жигинен сөпкө ихер боллакытына, сир боллакытына. Биги бу продукциялар барытта туактан технологията болана космонавттар астырттан ден. Космонавттар астырын оңорор технологиянан оңолуут, ол эбетер туактен болар. Сублимированная пища денсеп, сублимированная ден олата сушеная ден. Кинлер, например, фрукта болын, овощи болын, барытыттан тугун утун овоттар олар. Отчоғына сушеный болар. О сушеный болбутунан, например, барого оңорон бараннар бу суспензиялары или капсулалары оңороллар. Ол он тукайын утун эбехет организм гытыгар эхеги восстанови гынықтақ. Ол эбетер эхеги 2 литра норма кихияқа, 2 литрага дери у ихияқтақ. Эти обязательные условия. Кем уны испет, оларга, например, реакцията берен сөп тиханыбын, антон уны ағаяқты хер кихияқа, конечно, реакция берер. Кем бир тақсықтақ боллаға деватта, например, көстрүліға жир қалар де. Арысыя болар, ас бұхардақ қытына. Ол онна, например, кып-кара түгәғагар у кутан бараңғы тәхеге сотаға татақ қытына дағана ол жиргі тақсан барбап баллаға деватта. Ол хин обязательно угут баллағына туақ болу хоқтақ, тымны болу хоқтақ. Кене, например, 34 градус сылас болу хоқтақ. Отчоғына ихит суергі тереме көріғытті. Тымны уннан туғыда хатан куйбаққыт. Искетер түхі онны токсин мустахытара білдібет, олон тұқайгытын суйтары қытын нады. Олата уйхектақ қытсып. Онтан төрдүхінен боллағына же выздоровление барар. Выздоровление барар. Ол выздоровление, например, в среднем 6 ыйттан, например, сүрбет өт ыйга дери. Олата сүрбет өт ыйга дери дем болар-боллағына 2 сылы бұға восстанавливайся каны қытыншы. Выздоравливайся каны. Ол, например, чисто выздоровление ол периодка болуын сөп. Ол кенниттен же клеткаларгыт барыта норматыгар түстәхтеріне эхеги организмгыт омоложениеға барар. Омоложениеға ден олата останавливается старость. Клеткаларгытыгар ол надалах витаминнергит, минералларгыт, аминокислоталаргыт, полиненасыщенный, жирный кислоталаргыт барыта ити барыта клетка астара оларың тейдәхтеріне эхеги даровай болан қалықтақ. Отчоғына ол еңін арас лекарства, ол бұл кухаған астар, еген эхеға бағар бұқытын дәхен кирбәп болалар дейбі күрдік. Надата хуқ болалар. Бәғат организмгіт ол тұғы ахардар ден. Оны кихи арас-арас декпен бағарабын
Саһыттан эме тутулуктаах, төһө өр ыалжыбытыттан тутулуктаах, бу киһи уонна доробията төһө кэһэллибиттей, төһө элбэх эмтери испиттей диэбик курдук. Ол онтан бартыттан тутулуктаах боллаа ди. Ону, например, оголор эмиин испетэх, например, эдер да дьоннор сразу, например, үчүгэй буолуктарын сөп. Агаяк хонугуна. Бир-икки хонугунан даже үчүгэй буолаллар, хорохтор. Онны мен сана бар боллагана ити улахан ырылаахтар бары элбэҕэ хиэхтерин наада. Линейка диэбик курдук сөп. Доровой киһи профилактикалыр норматын иһэн бараннар, дьоннор уже результат кэтэһэхатыылар, ырыхактар. Ол сыйга диһаныбын. Олхин бала бастакы вопрос бу киһиэхэ эһиэ кэлбит киһиэхэ именно доробиотыгар кырдьыкты мен доробой болуокпун багарабын диэбик киһиттен эһиги бастакы вопроскут эн доробой болуокпун багарагын ду или сыалын тугуй диэныйдык канада. Олох доробой болуокпун багарар боллаккына эн бу туохтары барытын ылан сиэхтээх. Желательно барытын сиэхтээх. Бу надалах туохтарын, продукталарын. Онан боллагына итинник 5 этап курдук барар, клетка үлете. Аны клеткалары боллагына жон простой жоннор ханаларгар боллагына ханылар бу. Мен бу ырыйдым, ханны гары витаминим тийбет. Онтукайын боллагына клетка витамининен эре ахабат. Клетка боллагына витаминнер барытан адалар. Онна боллагана вся таблица Менделеева надо. Олата минералларын, ол бу кальций, магний, калий, иген дебиттерин барыта эн организмгар бар болуктах норматыгар. Онна полиненасыщенные жирные кислоты ден ити омегалар боллага дейт. Ол омегалар бу боллагана рыбий жир тастан эрекиреллер. Дәбит организмы боллагана омега-9 эредени вырабатывайдыр. Атының балла вырабатывайдаба, толихим баллагана ити багардар профессор туғын истебікке болу видеоролик үче байтык тоғын чыхастақ профессор Кепсир бу бәтігер маннык сүрбетчі сыл, например, баттары себет, ол витамин D ылары, омеганы, полиненасыщенные жирные кислоталары организмға хоқтен, он тукая боллагана даже кене ол сүрбе сылы быха употребляйды кияка эм бир дефициттен. Ол ата бихияка барбытыгар ити омега типет. Онтан бихиге омега бу боллагана именно эксклюзива дем боллагана печень, жир печени черной акулы ден тухтанар. Ол жир печени черной акулы ден черная акулага вообще раковая клетка бул батахтар. Даже внедряйды сатабыттар, киллері хатабыттар акулага онтуктара боллагана аттаргала дебек курдуксе, олхим боллагана ити бихиени эксклюзивный тух. Кроме дигидрокверсетина, кини өссө ол жир печени черной акулалах. Вот, онна боллана өссө этиемете ити D-витамин, D-витамин ден полиненасыщенные жирные кислоталар, D-витамин, К-витамина суық үлеләбеттер вообще. Сетің да себетің да хем бір разница та хуақ құддық болар. Оны білген баллағына аптекаларға, ол бұл компанияларға әлбәқ бағайы омега бәғата тахаралар. Онтукая кихи билбет, онна К-витаминнақту хуақту. Онтан бігені именно ол оннуқтақ болан бұл день мыттан очпытта болын барыта үлелир. Итини эме көрүнү акытын нада, жоннор боллаган аптекага бар, мен канны кәрі компанияға тинниги лансиебитим гиндиллер. Ол арас болар. Ол хин оны билер жоннор, например, фармацевттар, егени чуэддик провизордар, чуэддик билерлер ити тугун хайдах действуйдурун. Именно туга суох кени действуйдурду хуохту ден. Оны бигеттере барытын итини учуаттан туран оңорбуттар диякпен багарабын. Онна бу линейка барытта аста боллун, фитоаптека да боллун, барытта бигека основной составы дигидрокверсетин ди.
Ол дигидрокверсетин ден олата биофлавоноид растительного происхождения ден. Атты Канада по-научному оннук ден көннөрү туктатакытна таксифалин или эбетер ити тит мас субатыттан онна тугуттан силихиттен оңголлубут бархок ден болар ди. Ол онтукай бу боллагана простое оборудование болбакка именно оборудование туга степень очищения тан бу эффективно. Оннюр онтукай боллагана эффективность пыт боллагана бихене степень очищения вот того нагыз барыгын. Оборудование вот үчүгей болан. Бихе компания вот рондук оборудование бар дих Канада. Атыттар, например, каннера магазинга дин аптекага ду ол бу туохтарга компанияларга не итеже тоого көрүөктөрүн сөп дигидрокверсетин ден онтуктара о чепчики багай ден еген этеллер баалар ден онтукая олата степень очищения кыра ден өйдүөккөтүннаада. Аны бихи продукциялар бу барытта клиническое исследование аспыт продукциялар итеме очень важно диганыбын жоңго великеп сиргитигер, потому что атын жоннорго ити клиническое исследование суох атын компанияларга. Барда боллагана аяк компанияга болун сөп, потому что ити тох дилер. Дорогое дем болар боллади для компании, оно не всякая компания онно качу уран берер. Онтан бихеттері барта ити тугу аспыттар клиническое исследованиялар бу бихеннере ол үстү, өттү, сылыгин даже ахаллар. Ол хим баллагана туққа Министерство здравоохранения ГОСТ ахаллар бу баллагана батта болбатах, лекарство да болбатах, именно клетка ахаден сөп. Он тукай бу баллагана тахыгар манна биологически активная добавка ден сурктах. Оны көрөн баран бу чуече тога албынната деккыт. Он тукай гыппаллаганы тыгынча тогу сүз бейен агыс сылттан бихе ГОСТпут Минздрав кена уларыя илиге бит. Ол хим баллагана ол бейемега клеточное питание ден понятие сох. Ол хим баллагана тугара бар баллага дип. Баттен тыл, ол хим манна баттен суруктах. Ол хим бихеги компания вот продвигайтыр боллагана кихи манан ахары кыммыт боллагана бихи продукция бутынан эбехет академияга сыдженнады. Ол үйрегari системата бихега кини боллагана академия үйретер именно бу оздоровление гара болбакка бу составтарын кепсиллер, манна профессордар кепсиллер, ол создатель бит кихибит кепсир. Аны буланы бу продукциялар келлахтарыне бастакы очарат бәдере силлер. Беге ол президент бәде сем барам бидде бу амтаны чуге бит кайдак бәдегер жайбытын бу ис дугатнан бәде туққанадалах жоңго тухалы диетагына бидде бу маны тахарат дип күттүксөп. Жигинен буланы кини бу продукцияны барытын бәтин жонноргар ден анан иетигер, агатыгар, эбетигер, эбетин ухун үйеленнин диен, уонна боллагана эбетин ити көннөрү кыджан өлөрүн куддук, маннык ырыттан болбакка диен айбыт продукциялары. Онна боллагана в отличие от аптечных средств теккаһып, балар баллагана тухтар уларыя тураллар формулалара. Хайдак жайрыттан көрөн кини өссө тупсаран ер. Аны боллагана бу суспензиялар боллагана тогу нагас бирген усвояемость. Олата тогу нагас бирген усвояемостен например, эхеги сүз же бир мэхакка атыластаккытына бир мэхакка илекке мэхакка мана атыластаккытына тоққыт агуон такковайгыт бәгытегер иңер онна клеткалар гытыгар бо астиер ден болар. Онтон тугу
таблетканы аптека кенин сиетаккытыне, например, да, олон тукайгыт, например, 5, 10 эрэ бырыгына тиер, олата каччыгы теме барата унитазка бар. Ағы он бырыгынгыт барта ол каччытын кытта баран калар. Тухата хуок болар. Онна бу продукциялар быт бихене дигидроверситиммыт олок сетте сүйсырыттан дем болар. Онна самое главное мен манна тугу этияқпен бағарабын. Бу дигидроверситин ценнахын көрдөрөкпен бағарабын. Бихи продукталар бу баланы төт эга эппеттилер. Бәдер бу элитный денге киреллер. Онна боллагана төт эден олата вастакыннан кини экономичный ден, иккихинен кини экологичный ден, олата кияка онна окружающийка кухаган жайыта хуактен, аны боллагана кини эксклюзивный ден, олата маннык продукта ханна да соқтен. Сөп, маннык продукта ханна да соқтен. Онна, конечно, самый төрдүстуга боллагана показателя эффективностен. Олата сразу кихи организмыгар клеткага кийде даганы кини үлелен кирен барар. Экономичнахым бул көрдөрөкпүн барабын, например, бул основной аспыт, базовый аспыт, бу success day ден, онна success night ден. Олата ночь, онна день ден. Манна боллагана эхеха бир сылы корзина фрукта овоща кирехетчер бу манна. Онна боллагана ол дигидроверситиммыт экономично хегар көрдөрөбүн сөп. Например, бихека саха учуонная чомчоёп тенки бар, ол кини үчүе байтык суруйбуттах текка. Туактен суруйбуты бу дигидроверситин или таксифалин титмас ол селихинен оңголлубут продукталар байдар астараде. Того кини оннук ден аттыры. Потому что бир киле серебро үрүн көмүс. Сразу бәягыт караккатыгар көрүн үрүн көмүхү. Бир бихилак, например, касын алагы, маннык, например, туга атыластакытна касын алагы ден. Олон тукая болны бир киле серебро үрүн көмүс алтта түгүл дешевле чепчекиди, чем боллагана 1 килограмм дигидроверситина ден. Оннук дорогой дигидроверситин. Олихим боллагана, представьте себе, какой это продукт бухигер сыльджары компонент ден. Олата 1 грамма $550 теңнер. Хорок жоннар биле эһиги продуктага тыгарахан детектерине итини этегат сөп. Аны болланы иккихинен туакка ол быйгер балана фрукталар баллар жыбытта. Ол фрукталар гытер, например, 30 киле фрукта быйгер коробка хыджер боллагана ханан көрүң, например, саха херигер 1 киле яблоко төһөсүн алагы. 1 киле клубника төһөсүн алагы. 1 киле туох декка, например, клюква төһөсүн алагы. Манна кирен тура фрукталары бартын ахтаккытына сразу караккытынан бихимагымытер бачча ден көрөгөт. Онна боллагана ону средний сынаннан бихени ха страшный ракам болар. Средний сынаннан Россия кенинен эти соғыру дойду сыналарынан ыллаққына бу коробка, например, составын ақтаққына 100 тыгынчы көбайдақ болар. Оны бихимагымытыгар 1 коробката 5 тыгынчы үсмөһөктақ болар. Анан көрүңүтүй итичче ырахан тугу дорогой продуктаны бияка 5 тыгынчы үсмөһөккара атылылар. Олата бу жоңго социальный слой боллади, средний кихияка сөптөк сынаны урбуттар. Мен санабар вообще олус чепчекен урбут кини. Онна боллагана зато эфега боллагана мошны улахан. Бу маны сиетаккытны эхиги аптекага сыджыбат болагат. Экономия на лекарствах.
Ин раз батыл бап болагыт. Ол бу водород, кальций сигастин, вертера, енденер баллар деботта. Ол барыта бу хигер сылжар. Аны болланы витаминнер, бу витамин барыта бар. Сәлінейкі витаминер. Бу витаминнер де тақтарына итибілі урут өләрі гыннақтарына система берерчілер. Ол бу витаминнерден хағалан берерлерчі. Ол туақыт барыта бу хигер сылжар. Хеп, онна боллағына растениялар сылжалар. Оларың барыта холбан буманна экономия берер болла дебатта. Олата хеге фрукта овоща мағahыныгар сылжаргыт ағайы. Куаған астара ахыргыт ағайы. Бәғатты білбәкі қалықыт кейрегіт фруктовай мағahынға онна білбәкпет туға тылағы қытын. Потому что клеткалар кыт уже ол фруктаны овощаны ылан тұрар болуптар. Ол курдук бұл Success Day бихияқа энергия берер. Көрөргө курдук манна сертификаттара бұл аспыттар ден, халал, кашер, веган ден. Олата арас біле национальності хорокта біле разрешенная соқтар жеватта эт себеттер, тугора себеттер ден. Олар емес ехтерін сөп дебі құрдук. Тоқта, онна боллағына барытыгар бихенегер маннык GMP, онна ISO ден знакта. Олата бұл госстандарты барды ден. Кухаған жайыта хоқ ден. Онтон болланы манна онна бір знактақ сүз біріген натуральный продукты ден. Манна бірді химия соқ ден. Бұл Success Day болланы бияға энергия берер. Этерім күддік онна сканердыр, онна жö байтык эхегени эмтир томтур, онтукай кытым боллағына бұл Success 9 ол эбетер ночной продукт, манна барта успокаивающий сыджаллар, ол бу туохтар валериана курдук, например, да, туох расторопша быргытыны, и, например, растан тахарар. Ол бу продукта боллағына эхеға тугу берер. Кихи үчугейді кутуйдағана, утуяр кемегер бары организмны барта восстанавливайся каналдар, органнар гыт. Олата хеги үчуе бата расслабленна утуйдаққытна бұл найт оны берер. Хеги 2-3 час утуйдаққытна ағыс час утуйбу курдук. Ханан ағыт. Оннук ощущение болар. Олата түн үчуейді кутуйдаққытна эхияға энергия кирер. Эме бу иккеннерім қолбуан сетаққытна эхияға күні бұға үчуе байтық маннық сүйе көті хытчар болағытсыр. Түхе дағаны ырғақта бол бұққытын ехен, или бұл біле туық бұттен аттана бұты 19 сыл деққа дей, 19 сыллаға ыры бұтытығар, например, Аллатаран біле хәнеті хоқ бол бұққытыген барыта ағын қалар. Онна кене егер туық бар, арас компаниянар бары бар боланар, бұл манны түйет Нобелевская премия бар. Ол егер, например, эларгинин ден ити сүрекка надалақ аминокислота, бейі сүрекпеп болағына туық 35 саспық кеннеттен уже туықтан барар. Нарушение кыджан баран дейік қағып. Хақалы әттаққа кырджан барар. Ол хем болағына он тұқайын, например, кене чөлігер түхәрі. Ол эларгинин әнеға хуқ болан қалар, оны кене бейеға бұманна туғынан продуктаннан кейдер. Ол хем болағына әме амалажения барар. Туққыт, сүрәққыт, чөйді күләлер болар. Аны болағына ол дегидроквецетин әме туқ, Нобелевская премия, самый мощный антиоксидант ден, кене болағына лекарственные средства ден туққа Минздрав реестргар кирбит продукция. Он по всему миру мощный антиоксидант ген ағылыт продукта. Он туқ бар, арабиногалактан ден. Арабиногалактан ден олата жықытығытын бартын жабіле чөлігер түхәрер компонент. Эме мощный антиоксидант. Онны кулахан манна формулалар бар боланlar. Эге бу 2 формуланы сигір таққытына профилактических дозақ биддик стигі
маннык көрүңнәк, бу маннык суспензия, манан алам быһагыт, онна иһәгәт. Онтукайгы паллагына эхигини күнүгә энергиялар гарытыннарар, онна бу ночной продукты чөй байтык ырастан тахарар. Аны балана астарга билеген хаңа продукциялар өсөп туох бар батончик. Бу маннык көрүңнәк батончик. Бу батончик баллагына в отличие от магазинных батончиков сахара сох, онна баллагана основное белога. Белок балла бияка строительный материал балла ди организмга олхим баллагана дигидер көсетиннак болан тоққатын энергия берер, онна баллагана тоққанар. Скульптурирует фигуры ди. Кем ырым багалак, бу маны силлер. Кем ырым багалак ночной продукция бар. Бу онна баллана температураларын түһәрер, ол бу тоқ ырылак болакытна тарчы эмтилди. Сахара хок болан бу сахарны диабетниктерге тоқ болон сөп. Десерт болон сөп. Маны сиетактарына. Далее боллагына тоқтар келелер. Бу саңа продукциялар келелер, ол саңа продукциялары этияппен багарабын кыралан ди. Бу H2O дем бар. H2O боллагына эме суспензия курдук, маннык эме көрүңнәк. Кини боллагына самое главное свойство-то ден любой уну кини живой оңорор. Живой ден олата тугуй 1935 ыллакка немецкий ученый норма pH ден ки организмгар төһө болуктагы ден ыры келбетин курдук. Окислительно-восстановительный баланс ден. Онун тугай бу паллаганы сеттеттен ордуктак. Ону биги бу бир стиги 2 литрага уга куттакпытына барта живой болан калар, олата эһиги организмгытыгар кирен растыр, онна туохтар гытын, клеткалар гытын восстанавливайдан кирен бар. Ола бетер туох тем болар. Здоровый болагыт тен. Здоровый ки манистегане, особенно билеген оголор гутугар биги курдук казара састарыгар келен ыры бөгөтө болбаттарын курдук бу уну иһеттеккетине кенелер ыжжыбат болуктактар. Раковый клетка үескебек болуктак, онна ырылар сыстыбаттар. Онон бу продукта каз же айы бар болуга. Бу баланы 2 литрага 1 стиги кутагыт, онна киһе куттакытына хасыңыт көрүчө батык амтанын берер, үс амтаннак. Хөп итинник онна билеген бу результат бөгөтө бар. 30 сыл аллергиялабын жоннор бу августка ихем бараннар уже билеген результатланнар аллергиялара соқ болду. Кимере кожный заболевание лахтар эме тоқтатылар. Онкология лахтарга бунаха үчүгө эме. Хөп аны бола джели дем бар. Бу джели дем бола коллаген. Төчелер билелер коллаген нах крем ылгатылар экен, онтукайта барта тас көлели болла ди кожагатыгар. Онтон бу боланы желени сетакытны бягат коллаген үлелен кирен барыга, онна манна хигер өссө витаминнер баллар, бары витаминнер. Олен коллаген боллана сустактары ыджыр жоңго, бу баттактары түһер жоңго, костный системага бартыгар. Все костные заболевания бу желе, онна өссө туукка декканада. Укрепление ногтей ден. Хорох ки, например, барыта маннык түһэ хыджар болар туга. Кырпалана хыджар болар. Олоннукка бу желе. Онна, конечно, коллаген дем болла дагана подтяжка кожи, ольгеген баллагана омоложение. Кто хочет омоложение, обязательно коллаген. Билеген эдер кыргыттар, отуттак, йордоннак хаңа, оти организмнара потихоньку хыджарыга мыбаллактарына, бу маны сетактарына, ол возрастырыгар халан-халалар дияқпен бағарабын сөп. Олеген желені әрдетіне сеңден. Онна чөй ба продукциялар тағыстылар, бу вуменден, женский продукт, маннык коробкалак, отут штука кирер, олата бирийдагы, онна менден. Бу. Балар-баллана гормональный баланс. Олата тугуй гормон ден. Гормональный фонгытын чөй кынар. Гормональный фон ден олата эхеге, во-первых, настроение лақсынчақ. Үчүгей гормоны тахарар. Олата эхеге тух настроение, во-первых. Иккихинен болана выносливость.
сила дебик курдук. Кыхтах болагыт, онна бу дяделер даганы, тёчелер даганы туокка. Бу хамы основное боллагына свойство-то прилив крови к органам малого таза. Бияне боллагына итинтикей бип боллагына сахарын истақпитайы намыранихер, прилива крови нету к органам малого таза, олхин ити женской функциялар, мужской функциялар үлелері намырыр. Оны кини чөлүгер түхерер. Олхин боллагына опять-таки идет омоложение, женственность килен барар, кыргыттарга, олаттарга мужественность текканада, онна сексуальном плане туохтара барыта үчөй баты күлелир болар. Олхин боллагына дядjelергет, үчөй батык убайтаргыт, папаларгыт, браттаргыт, оголоргыт, олаттаргыт, үчөй ба настроение лаксы жактарын багарар боллаккытына, үлени бартын кыйар болуктарын багарар боллаккытына бахалысты бу мен. Кыргыттарга, онна у кого кто хочет, чтобы жена была добрая, счастливая, красивая, оларга бу менден. Онна боллаганна, итинен боланна туохтарбыт бүтен калылар, астарбыт. Онна бу мен туохка кирекпен багарабын. Түркен байтык биремен бейін сотору бітере болу, ол еген продукцияларға, именно фитоаптекаға. Фитоаптека бұл основной жиайы бар болуқтақтен бұл кардиовитинны сүбәлеқпен бағарабын. Кардиовитин болағына бігеға дигидрокверсетиннақ, во-первых, как и все продукты, онна болағына тоқ барманна. Барбадосская вишня, то есть источник витамина С. Основной функция это была и көргі курдук бұл кардия, олата сөряқтен, кені болағаны сердечно-сосудистой системаны нормаға ағалар. Олата давление лақ боллақытына, гипертониктар, например, да, маны болағына күнге үстесі иеққытын сөп. Давление нормаға түхербіп. Аны болағына аритмиялақ, олата сүряққыт түптүргенлік тебер, или сүрәққыт бұтанлық тебер болағына, оны мен нормаға қалар. Основной самый бұл мен сүбелем етті, туаға хамы үшігей детаққытны бұл кихи барыта органа сосудтан тұрар, ол сосудтартан бардыттан внутренний отеки суаққынар бұл кардиовитин. Ол ата кемере білі сосудтары бөленен қалбыт жоннар балылар, ол оннуктарға бұл кардиовитин нахачуй продукция. Аны бұл мужской продукт текпен бағарабын, потому что кинелерге прилив крови к органам малого таза именно бұл сүректен барар кинелерге, қан сүрері. Ол хин обязательно бұл кардиовитинны тоқтылар. Онна боллағына бұл біле тоқтарға өсіп бәтәқпен деп мужской, женской продукциялар болғаны все проблемы женские и мужские соққанар. Олата женские детаққытны болезненные менструации у девочек, да, цикллара, или болғаны молочница, эндометриоз, миома, киста, құрттары бұл вумен үші бәтік соққынын сөп. Мен болғаны тоқтары еті типа аденома простата, простатит теннери, цистит теннери бұл суаққын. Антон бұл кардиовитинны өсі тектің бағара бұл тревожное состояние снимает у кого. Аны кедровитинны тараманы қалбата құтына. Кедровитинны құтына. Ой, кемері туғар хаңарар микрофон қолбанны. Бұл кедровитинны кітті қолбата құтына кардиовитинны кітары, бұл инсультабыт, инфарктабыт жонларға бұнаға үшіге. Сөп. Кедровитин сразу етекпен бағарабын, кедровитин флагман, от всех бед текпен бағарабын. Бұл антибактериальный, антивирусный, антибактериальный детімде. Бұл туғы туқтыр. Дигидрокверсетин кини до последней капли организмны тутар. Олхин баланы кини аккумулятор курдук. Бу
бары продукцияны барытын действиятын усиливайдан берер. У кого шрамы, шрамнары суаққанар. У кого зубная боль, тиське ылаңыт кутуақытын сөп. Оғылар ені ғеджалар деватта, кулгақтары ғеджар жоңға. Бұл кедровитин. Кедровитины кітті витабрейн тухтатақына шум в ушах, например, онна тух аневризма, например, да, эти витабрейны кітар қолбата құтына қарақ қытыгар, қарақ үшөйді көрген бағарар балақытына опять-таки бұл туғы туақты кет. Кедровитины кітті витабрейн, онна кардиовитин. Бұл витабрейн, кардиовитин, онна кедровитин, сетақтарына катаракталары хоқ болуынсы. Онны результаттар бейеға балылар. Хөп, аны боллағына кедровитин боллағына туақтыр, противовоспалительный. Олата боллағына, например, онна обезболивающий, иммунитет кытын туақтыр, онна липидный жировой обмен. Олата жикытыгытын еме эмтир бұл кедровитин. Олхин кедровитин наға үшігей продукция туара ырылақ боллақытына барытын бұл кедровитинынан эмтеқытын сөп. Олхин всегда должно быть под рукой. Ожог болун, тух раны какие-то, тух заражение барбатын деп көрдікка. Барытыгар буманы туттық кедровитины. Үші бамтаннақ, кинеха бола кедровой масылақ, онна арабина галактаннақ. Эти витабрейны сразу это настым. Витабрейн боллағана бу мозговое кровообращение. Женский органга ме бу витабрейн туттағат, потому что женский органга гипофизта бу мозговой тухтақ. Олеген обязательно с мозгом связанные маны сигиттеп. Онна кардиовитин боллағана туққа үшігей омеганы кытары туқ варикоз, например, да? Онна анемияға туқтық қытын сөп. Витабрейн боллағына панической атакалары, тревожное состояние, нарушение сна боллақытына бұл витабрейн в помощь. Она была концентрация внимания на гальбах проблемалах боллақытына бағалысты витабрейн, потому что буманна бар куркумин, кені была расслабляйдыр. У кого холка буманан туқ бар болар батта холка ден, ол онны ме опять-таки витабрейн. Куркумин кине расслабляйдыр. Онна кине обезболивающий эффектах, олхин төбелері геджар, егін жондар маны сехтерен сөп. У кого слух, например, потерял, да, из-за сосудов, бу кедровитины, которые холбам баран, бу витабрейны сетахтеріне, аневризма, бу опять-таки витабрейн. Все, что связано с мозгом, инсультахтарга, инсультабы жонорго, онна, например, бу тугу инсультатақтарына речевой дара хоқ болар ботта, біле үчейдік саңарбап болалар, или болағана связкалара хоқ болар, нейронный связьтерін сүтер бүт жонорго, оларго бу витабрейн наха үчігей, сразу біле төбеғон кытары қол бур кіне, төбеғоттен зависимость кін оны бар кына. Бу не нулинден наха үчігей продукция, не нулин болағана топинамбурдақ, топинамбур дем болағана олата туқтек қөхөбі. Натуральный инсулин дек қөхөбді. Олхин болағана кене туқтыр. Клиническое исследование именно сахарный диабетниктарға аспыта. Олхин болағана кене точно первого-второго типа сахарный диабеты соққына кінен сөптен-сөп. Вообще инсулинозависимый даже инсулинтан освобождайся каналдар. Бу сахарный диабеты соққынар, во-вторых, болана все проблемы с ЖКТ. Печень болун, тоқ болун, синдром раздраженного кишечника дем бар болар, он дисбактериоз, микробиом ғытын, үчігей бактериялар ғытын бар канар дек қанады. Олата кемере изжоғылақ боллағына, кемере біле кеғарды ғыттер боллағына, дебі күрді олонны. Аны боллағына жировой гепатоғы соққанар. Гепатоз, вообще гепатит, вирусный да гепатитка бұне нулин, наға чүге. Переедание боллақытына, интоксикация боллақытына бағалысты не нулин. Кенеме обезболивающий эффектах.
Олин баллагана все проблемы даже хараккытта болун, туккытта болун барта хагаланар туккыттан. Суставной да гыргып болун барта жыгытыттан сагаланар самое начало. Олигин бастакы очередь бу не нулина суох кихи хатан сыджыбат. Подтверждено клиническими исследованиями дем бу манна суруктах. Бу учеба продукция. Дальше иду. Т-98 дем бар бихеха. Блин баланы суспензияннан оңғоллар болар. Т-98 ден. Бу мантакай бу баланы олақ берески күддік барар. Тағысты дағаны акцияға соққаналар. Тоға детек қытне бу жеңнәк біле таксифалиммыт бұсетчір. Лиственница вот чистая. Бу продукция боллағана тугу кынары детек қытне от 700 заболеваний ден әттәққа туқтабата болу, ревматизмға тие, хронический гастрит болуын, ити туқ облучениялар, туқтар, например, телефоны тутан оларға күні ұға, компьютерге өлелігет, микроволновой печка аттығытығар турар, принтердер тураллар, өссі электроприбордар барта, ити барта облучение кынар, ол облучениені суық кынар. Ана онкологическое заболевание лахтар, химиотерапияларын химиятын тахарар. Парикмахердер, например, краскаға үлелейлер, вредные веществолар, кенерге кейлейлер, ол оны бартын ырастыр. Кемері әнға үлбәк бұл қазір сағығар дері постоянно әмінен сыджы бұп болағына ол әм кухаған жайытын барытын бұл Т-98 ырастыр. Білген болағына суспензиянан тағыстағына кене өсі арабина галактаннақ болар. Усовершенствованная формула болан тақсыр. Бу онкологическое заболевание лахтар бихеттері через каждый час яқтақтыр. Олген болағына наға әлбәқ біле барар болан түргеннік кынар. Кедровитины кытары, например, бу кедровитины, сквалены кытары қолбатақ құтына Т-98 отчоғына біле туаққыт псориастар, экземелдар, все кожные заболевания барыта бу туақтан үчігей болуқтарын сөп. Далее идем, у нас называется көріргі күрдік, дековитин денатты бұд, античих-чих денатты бұд, или желтенький денатты бұд. Бұл олағына атығар да бар, де. Например, вирусный гепатит, ол бұл туақтар антипаразитарная дек қанады, антибактериальная, антимикробная. Білеген самый надалақ кеме бұл туық. Эти он тоқсыз бұт әме таққан әрі, уже жоннор геджен әрелер. Ол онна, например, надалақ. Или болағына эти күхін әпәттікі грипп болар, ол бұл арас пандемиялар болалар. Ол онна бұл самый надалақ. Киста, миома, образование, бұл барыта, бұл үші бағайтық суық қанар. Все связанное. Грибки у кого олару эме суох канар бобар. Аны боллана бохот ортағыта үчөй бағайы жоннор үчөйдік билеліктер бұғылақ яқпын бағарабын. Бу уватакстен бар. Билеға уватакстен. Кто хочет постройнеть жировой обмены, бу хам үчөйдік туқтыр бу уватакс олар. Кто хочет снижение веса. Мана боллағана основной составыгар дигидрокверсетины, которые масло виноградных косточек ден барсып. Олата боллағана кене сердечно-сосудистай гытыгар оннюр. Бу манна әлбәқ бағай білей туық кейбік күрдік. Қастағаны продукцияны қолбабы күрдік свойстволақ. Сахар гытын снижайдыр, например. Аны боллағана кухаған холестерин гытын суақ қынар. Бу продукция. Манна боллағана кене сурулдубут именно гормональный фонде. Чөй бабытта гормональный фонгытын бу кене ме нормализуйдур. Сөп, онна боллағана кедровитины тим CBD ден білейін боллағана магазинге ме суық. Оқынан баран CBD боллағана бу үчөй бағайы нейраға надалақ продукция декпін бағарамын. Кемері бағар дыцпылағы олағы болу, детский церебральный паралич,
кимере эпилепсиялах жоннога болу олонно, сударагалах жоннорго, кимере биле хроническая усталость олох туохтан калбыт жоннор баллар, олорго биле депрессивное состояние кирен апатия багай болан калбыт жоңго бу бар, острота зрения, тревожность кытынылар. В общем, бу самый эме үчүе ба продукция. Тагыста даганы эме биден калар продукция. Онна еще бир тугат петахпин черный тминден бар. Олонногор караңы хурлахыджар от всех болезней, кроме смерти. Черный тминден была натуральный антибиотик. Олхим балланы кине выступает как антимикробная. Дыхательные пути барыта туберкулез болун, биле он токсус кенниттен халан калбыт, олоксуян калбыт, бронкаларга фитар туактары барытын тахарар. Ол бу стафилококки, листерий, глиста, ендеви курдуктары барытын черный тмин суаккынар. Он у кого запор, эти черный тмин, бияка сөт уакка турар бахалах акцияга. Дальше боллагана кимехар биле желчы татам таксыбатты. Застой желчи ден. Итинеме соқкынар. Проблемы с кожными заболеваниями соқкынар. Онна боллагана туох отёктары соқкынар. Онна туохка ити черный тмине өссе этяхпин багарабын мужской продуктен качество спермы чугейкынар. Олата бесплодие кемере биле туохтан качество спермада кухан боллана бахалыста черный тмин. Онна омеганы этияхпен багарабын. Омеганы халлардын бахалахти до конца петим омега боллагана туохка бардыгар үчүгей. Эме флагмаммыт, ити ушип болун, ити сердечно-сосудистой да болун, туохка ити варикостаг жоннор, например, сеточка болан калалар бот, ол варикоз кутугар, бырдаг жоннор маннык некроз курдук атактары караран калар жоннор баллар отёк болан барат, олон туктарын сотто сихир тактарына манкаян келер, омега, оны иммунитет кытын улатыннар. Вот. Те основной продукцияны бартын кепсиятын бахалакти. Мен саңа михиллер да. Эн саңа михиллер. Бәм көстүбәппен бахалакти. Бәң баллаганы көстү бәпкен. Айтсакары болла жеп. Бай тугули. Онкологические гриларга вонне петимда день-ночь Т98 омега онна билинги продукциятан H2O обязательно олар. Олар сураян тахара. У кого почки, у кого это баратан биле очищение ахардар бо именно H2O бар. Эти кадар. Эти рактарга этинди. Онна токка петим, атёктарга генети одышкаларга ген день-ночь, кардиовитин, неоинулин, витабриен омега. В общем, улахан гырылахтарга хронической гыры әлбәк пабаллағана эхеги начинайте всегда день и ночь перин, он на президентский набор из фитоаптеки. Антон баллағана нахал бақ гырыта хоқ бала точечно баланы бидди бәйтін гырытынан барағат, например, желудочно-кишечный таракар баллағана үснеинулиннағы, например, ылағат, потому что оны әлбәқ хит баллақыт деватта. Или баланы сюрягыры хактар баланы үс кардиовитины, которые, например, день-ночь. День-ночь обязательно сидит, потому что ол хигер барыта сыджар. Он на омеганы обязательно сехтакет, неинулин обязательно хехтакет. Эти барыта бле клетка, гатыгар тибет астар ити хитчалар. Он на батончик. Эти президентский набор тем болар. Даровай джоннор эти не сигыр тахтарына кайдак көрүңнәхтеринен онны калыктара жактын барабын. Онны даровай болуктара. Вот. Анам барагытыгар хияка чуй багай состояние ден бу здоровый болакытна состояние души ден бар болар все. О состояние души боланы эгинни мандык үйөрдө көтүттөк у него настроение лах. Жоңго, например, төһөдөн нок кыгыран олорор хияка үйөрдөккане кини эбехет үйөрөр боллар. Вот так. Кайдак
Үере турар кихияка кини кыгырантан олар огай. Ол иген жоңга бартыгар үчүгей көрө хатар. Кристина, Үчүгей настроениеттан ыры барта куата. Тек канада. ага. Кристина ти позитивный боларга олох туктакын дебен амбассадор позитива диби курдукумат дебен. Onun bolлагана урут тостен кепсәп күнө дибин. Мен аппаратынан тыгынырдакпына. Жоннар эти хеллерин кеңер каңар хаңарсалдыры неген иттакпына. Наха маннык кайдара кайхадныр диен. Ити туһунан кепсигин да. Нем балан Вот так. Ага. улахам бай ырылак боламын ити хамы аба кимия кадаганы багарым сугате ити аллергия ден ырыны чигинен аллергия бронхиальная астма аллергическая ден олата барта маннык бопторогун тының тийбет боллага ди олем балана оннук моменттар кихияка нахату күс кетеллер бит биле көннөрү манда гол жаннар кыгырдактарына көрдакканы о же им же дано дышать тек курдук самый тоғати тын бапорос баллади он кайта инде кыгырса жаллара болду кыпкыраттан дияны кибере там ол туагара тийбетах ол кандыгere үлет хуттан ду ди кандыгere кимере ол флешкатын берсибе тагаттан ду кимере ол кыпкыраттан обижайся кыммыттан ду. Хотя им это дано, смотрите, ким блин, минолина ну коровин крутун. Например, люди радуйтесь тех пембаровынсы. Характы көрө. Кимера ханнар олорор, ванна карага хатан көрбет. Батта. Ол кихи наха тухтан бартаттан матан олорор. Батта. Илиге камсыр наха чугейди. Батта. Тугу варкын экытынсы. Хорок кихи литесу. Атаккыт сүйрер. Мен биле атагам ыстаңалава дете батта. Чего я лишилась этим? Блин, бана кимде көрбетигер лок ыстанан таккабын. Лестницага сүйре. Аны кимере кара о жабуки кебелене хеджера бачча сахагар жери дияктарын сеп болуптта. Самом деле мен оны туактабатак боллагам деп атта. Онда, например, кыгын оттото биле таккан истакпыда тымны болла, туман болла, балан калыбыт. Билин боллагана ибере көтө тыынабын. Олим бана жаннар эге туаккатере ырыйдагана тугары геджердак боллак. Ол геджер болла олата бар боллага дибатта. Бягы туарган. Олата катын, например, түргөн маатык бараңыт замена кына хатама. Бягы тигер надалак органдар бары. Билине те бары органдар кытын бартын сакараняйдык сатаң. Потому что кинелер эге канадалак болан балла. Онтан баланы бияка медицине билген барата кетчик. Между нами ден Кристина итабынду. коррупция курдук тибатта. Биле фармацевтика барата тук болан калла. Катчы болан калла батта. Ол хем балланы, например, ити суставтарга берер уколлар баллар. Баран же бияка брасаната диди уколлалар. Кетчика безболевающий олар болан курдук болар балади. Онтуката ити нербетин бүтерен кебер. Ол хен син бир ол кихен Ханна барары эбэхәт баран эбэсиленер. Bir sustava hok bolada, iki sustava hem bir ataqtarın ehiyene igire produktur. Ol heyin bir ataqqa tırıydağını iki sataqqa. Bir qaraqqa körbep bolany bir git nagruz kılanan iki qaraqqa toqtur. Onun бачча возможность барга. Клеткалар гытын хатан берен. Дякпен багарабын. Нети, например, хеги тогора заправкалы гитти бензининен батта, массына бардын ген. Батта. Күлбура о бензине битте ген баран заправкалан кемягытты. Батта, онна барда массынага сүрдө. Туоккатын нере ол ажанарканда ген эме заправкалан берак. Ити прибордар гыт. Онтон эхеги организмгыт оннук же. Оны просто клеткалар гытын эхе заправкалан беректа. Ол заправкагыт барта бу бихи клеточный питание битер клеткагытыгар аста терердик. Норматыгар бар боллагына кихи барта доробай болар. Оны мен бу доказательство боларбын дияппен барабын. Маннык туактан онна эбехет у хин дияппен барабын сеп. У жоннор у испет болан калалар. Олата боланы первый признак обезвоживания. Даже котулов саналар келер бит у испекка. Иектерин бар баттар. Уже не хочется тилер. В самом деле он жоннор көрөрүңөр уже
илилере манны катан туох барта сушис кытынан бара битте туохтара. Олата безвоживание бар. Аны боларна бу астар бутын хорохторун, например, маннык день силлер жоннорсе онна амтына кухан бадиллер же. Хорохтор. Онна бейни рекламаланнар же маннык ситуранна. О, жа вкусно дим бә олалар же. Рекламалары редетсе. Мияка каста кие бар оннук женеппите, например, оны боны через силу сигит. Олата ол витаминнерги техияка тибеттер. Тибет болан эхиягини ташнит атайтава ден. Оны через силу хисияктаакыт. Агаяк конугунан көрөрүңөрө, ой, какой это вкус деп бикурдук. Баян баран турвакыт, нахады чугей эвитте барангыр. Ата женский продуктаны, конечно, кихиварды чугей дирбатта. Грушам таннагалы екен. А так баланы канны кере тугу эхи кухаган дейтакытна олаты эхияка ол туохтаргыт составкытыгар суога биткилет кагыт, оны нады ере биттен, ханыкытын нады денмен этекпен бағарабын екеніне. Тәп. Чөй кемер вопрос берем бар бите. Bir Запись как было до. Кристина, подросткового. Вопроскан. Ага. подросток Подросткового астмага тугу хүбелеңети. Подросткового астмага. Подросток оға асмаға Астмалах. Ыңачыкты болын дебі көрдік. Кеда састақ кеге болында, оннағыр еті төбелері туақтыр нарушениялар, например, аутизмнақ да жоннырғы дей. Оғылар балыр бұтта. Подростактар аутизмнақ. Ну, свои, біле, как бы, солнечный жоннырген ден атты бітті бұтты. Бекендері онда, біле, қанаға өйді оғылар көрдік, біле, хаңарбат, хаябап болан қалбыт оғылар еме балылар дей. Оларға, например, витабрейны, например, даже капсуланнан үстүйіні берелер. Ол хен әтекпен бағарабын подростак тоға болын, тоқ тоға болын, например, да кихи, любой оғы, например, кини дозатын ырытыктан көрін берек қатыдшы. А так омега день-ночь эти аллергияға, астмаға. Мен аннық дегенім. Тәп. Эсе кем вопростагы? Мақта. Кем вопростагы ешті? Ола вопрос Алло, мені кепсет. етекпен барабын. Запись бар болады да бұл передача. Ага, тон по возможности запись-на турар, тон интернет бит хайдах үлелеріттен тұтылықтақ. Тух запись бар болана ытыгым. Микрофон арақсан тұрар tuyarı. А так эти туақтыр вопростарға бардаргар, эти жоннор берер вопростарға демен әппетте хататым, сырдата хататым дек қынады. Основной кемнәк туқ вопростарын берерлергер гырыларынан. Мен хаңа мехиллер да меха қолбынан тұрар дейіне микрофон. Ehiller. Ага, мехиллер де. Jonlar genleri. Далдар де жоттар. Тугу хебит, манна тугу хебит. Сиули нейко диетак битне өйдө беттер бит. Ол аты тугу сиули нейко диен. Диетчилер ме балдыр бит. Олин эти бастакы вопрос етеккатын нады дейіне дебін, эхеге жingнәхти әмтенеккатын бағарағып, доровой болу құтын бағарағып. Доровой болуын бағарар кеге қатчытын көрбі. Қатчы дентен бары иңнелдер. Демін еттеға майығы. Қатчы дейлер. Чағырақан, туақтен. Олата не доровиета. Ото қатчыта, например, битен қаллағана хемгер доровиета түнден кәлбәп алла деп атты. Онтон қатчытын мен ханабар вообще ити психология түнен әтекпен бағарабынсы. Қатчы вапорогығар именно бұл ас бұтын ыларға. Любой кемері бағаран баран ұлбат теңі. Итіне болағына главное решение лынығыннада бұл кехи доровай болуықпын бағарабын. Мен маны истәқпіне доровай болабын. Ден решение лақ болағына ол қатчыта бәйті қанттан әрекелер. Ол қатчыты онан вообще тоқ қойды соқтақ. Эге решение лынығыт төбеғытығар бар болағына қанттан емет возможность обязательно көстір. Оны ден конкретно эти техника үлелер. Эге болағына бұға әтенке беғын. Қатчы хоқ ден. Қатчы хоқ ден тақытына
үйелер истерлерігер кене қатшыта суық болуын бағарар. Жесорный слова. Онан любой тоққа қайдақ кей қатшыта хуқ болу еден. Бұл желек қытты. Бәтті. Жеғылар ғыт, жеғыт қатшы. Остолла қыт. Остолғы қатшы. Таңнан олар ғытты. Тоғара голы мені ходит. Тоже қатшы. Бәтті. Ол хем баланы қайдақ тықынан нормальный ке қатшым соқ дейір кіға хоқ дейханы. Байта ки суық. Багатай олақ маны багатай кихиден әме суық. Тоғы детаққа бай кихиден, например, бұл әхігі ханағытыр сүйістігінші қойдақ кеме қара бай болу. Кеме қара 1 миллион нәқкеге бай болу. Ол миллион нәқкеге қойшы қасыр миллион нәқкеге бай болу. Оны күрдік болар. Оны бұла кухағанда кихиден суық, үшігейді кихиден суық. Эвеһәк киеқі кухаған да бар болуқтақ, үшігей да бар болуқтақ. Кухағаның соқ болуына қайда эмоция хоқ болуйдар. Бары ұрбайын барынсы жақыт. Дек құрдықын бұтта. Эмоция эвеһәк бар болуқтақ. Ол хин эвеһәк киеқі үшігей да кухаған да бар болуқтақ. Просто бұл кухаған тоғы болды ден. Аны болан еті ситуациялар болулар. Бұл мигін үлевіттен ұраттылар. Ден кемері үңсерті. Кемері олағына кемері күтті әтістім дейін үңсерті. Олан тұқайттан хылтан кене олықтағаны чүтле на тот свет барықча көрдік боларсы. А в самом деле олағына эти просто-напросто знак берелер. Например, бой неқа предназначением готақты. Например, үлеті ғунан дей. Да. Яқаста деті хәтан бараңын. Әм боланы онына тұттуған баран оларығын ол үләғынсы. Тоға детаққына неқаста білнес нады. Бұл әбіттін ұридақпа қанна барық бұны етен құтта. А в самом деле әйнеға бағар талам бөгі хүджары olur, бұққа әрі. Онтуқайгін әті сатыр үйеттен, онтан бүтегер келет ұрай дед, әтен кевер. Ол ең, онның ситуацияға түбес бүджанлар наға бөрек тәққіт дейханырын. Потому что яға начинается новая жизнь. Вообще, туғары кухаған жизни, если болар, здоровье да болуын, да? Итиннек туақтар болақтарына, это точка роста дед. Туғары кухаған болағына переживите. А потом до дна яқалата эти хатабытын ян истебет аққан. Онтан течугай болар, онна ян джампинг. Онна олығын олық қыққыратшы. Бұқы барды қылығады. Например, тоқа ковидтадым де. Ковидтадым де. Оларағын дебатта. Онна болағына о жабу кухан баты көрейді мегінден переживайдан болағын. Ол оны үйек себекке. Тоғы ден, наға үшіге состояние ол же. Оны аспатақ болақына қантан білең әті ити тылы. Батта. Сатурация ден тылы білең әті тұр. Соқ болағын. Наға әлбәқ эмтераторын білең қалағын. Онна қайдам онтан тақсы қытын білең қалағын. Onu kurduk tuğarı kuhan situasyon baratın üçügeyi toqti. Köreğot, üçügeyi etketin köreğot. Açığını hem dir, qaydaqta kemmetin hem olaq kod topsan kiren var. Onna esi bir sovet bir yaktın bağarabın, tuhanan manlık törek ıngır bıttarınan jem var kimiyaka rekomöle hüve diyen hanan bıttan tuğad yaktın bağarabın. Ehi bu töbeğut barıtta kompüterci. Процесса. Карта памяти деккатынчы. Ол онна тух информация келлерагыт таганы онтукай гыт реальность болар. Эхидер төбөгө түттен алан кени реальность оңор. Онна хеги, например, кутта, ол бу лекарстволар побочкатын бөгөтө ак боллаккатына, конечно, оннук ситуация келдаганы ол побочка каттаккан келер. Онтон мен акпаппын, билбеппин, память бұттан оны қантан да орур кыға суақ кені. Ол хин үшігейі көрің, телевизорға куханы көріңмәң, лекарстваны әм көртіп берер боллақтарына махалысты побочкаларын ағымаң. Туғара білі кемері туғара предлагайды атағаны, онны ол тұхынан жа кухағаны көрдүй барымаң. Отчоғына ол үшігейі рехияқы память кыттан тақсар. Кемері ол жырковы тұяры төбе түттен олан мен туғым реальнағым болан қалжат. Анна кыртык. Ол хин бәғыт төбөгөтін не засоряйте. Время от времени мусор гытым барагы очищайте.
Ой, наха чөсүбелер. Ага. И тебе президент Андрей Артурович Оровна Энник Кирди, как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь, те начи доверетер. Усына бия академия вот берере daha элбэх ки жоллох олоходун олороргор тух бар тускулун бартын берер. Ону те эн мейин ону ылынара ылынмата жаолан бейин эппетинехин. Эн мейин ылынан ону я камсахын жайы оңорорун оңорботун ол бейин эппетинехин. Бу клетичне халагынан ахыбын ахабаппын ол бейин эппетинехин ди. Барата бейбит мейбит толкуя болар. Онан болдағана та Христинага олох мактанабын тух наха маннык ис дуахаттан кини курутун жоңго көмөлөһөр багаттан кепсир өйдөтө хаттыр наха шейдук примердера галар ит суяр уга тие жон өйдөтүн диен барстой тылынан сахалы махалы деп курдукта анан болдаганаттан сетихилер эбехэтинне келен хиэхтере Кристинага уже онно олуктар барата бааллар суола барата хагас бии боллагана бу хага колбоспут жоннорго өссө этебин эки сарбактамын олох кухаган өттүн ити Кристина караттүн табуллубат өттүн хатаммат өттүн көрүмен баалыста хатанарын табылларын ситихиллерин кыйылларын мин маның ору мин маны кыйы мин маннык дуробай булуум кенилер курдук эми үөрү көтө хаджыхпын багарабын деннары чугайы ырылаатыккына баратан нук болан ер. Унутон окружение улар надо диханыбын окружение бу маннык окружение позитивных началет як позитивных успешных здоровых людей гырыттаккына бен оннукка эми тардыгарын өстө күйүрер мотивацияланагын бен каандыгын матаккын гына заряд кылан турукун сөп урут каандан заряд кылардак кихи оннукча барта кыраттан хагаланар бир кардыттан мөлүен карды бир кардыттан хагаланар ол курду оты бигеннен бирге болун бу академия бит биха күн айы онлайн көрсүүнү ытар мана хүрага жирере кихи туохта результатка келбет хүрага жабет кихи манна хаятар результатка келек кас күн айы академияга киренгит истин үөренин сурунун онна марафон боло турар активна кыттын барата борбосқа эгиттен ким даны бир кепекени көджөбөт аны туран боллагана кас субота жукускай коракка көрсүүлери терiyebit онна келин хыджын жоңгутун ыытын Самарага бу 1, 2, 3 ноября Самарага бары боланырар собокка хаджыхпыт көрүөхпүт истиэхпит уонна самый сүрүнеден бу манна эти Кристина Капсаевты 98 сүрүн хамый олох тирегерер продуктабыт саңа формуланан таксар ол де бастыкы атыыда болукта уонна жа кассыл кетеспит маслабытын ылабыт бакка ол барты Самарага болуга онтон Алмата баалыста Алматага барыахпытын сөп онно ноябрь оттото 15, 16, 17 Алматаны Казахстаны көретария барсыккатын хөп ола анагас бөлүнгө тренинг өссүчүгө сонун хетинерде бияга сакаларга Иркутскайга декабрьга ме тренинг болор хөп о жана чугеди бу Иркутскай ден бутурдага де бүгүн сайт тука кандыкара туктар группаларга кирен көрдүм авиабилет атылыр ровно декабрьга Иркутскайга субсидированный билет поготу таксыбыт бара хоатта тынчагыс мя багажтак келер бара олох каятырдааны барсын би бу барта Иркутскайттан хагаламбыта биги история битеп курдукта анан Иркутска биха на чугас бу географический дөттүнен бетин энергиятынан даганы биги бетин Иркутскайттан онна Иркутскай живой тренингтен онтон үктенен теренен таксыбыт жомут онон каятар даганы жа эти хырыларга барсын менеджергытыгар таксын мен барыхпын багарабын кайыбын ден жоңгутун херетин эрдеттен настройкалар хорогор кергенлери көңүлләбет жоннор баалбыт да сөбүләбеттер оннук манныкча онтон олох эңнеме канада бу биги бир олокпут бирде берелибит олокпутун бебит кайта хатылбытынан
маннык үчүгэйттен калбакка коттарбакка үлэлэн камсаан хияккайын. Кристина Ивановнаға мақтанабын. Оната обратно хевяси келері болар, сүчүгэй болата энергообмен ден болар. Ким мақталлах, ол кияға хол барыта ағас болар. Жаллах, здоровай болың дияқпен бағарабын. Онна наденьте улыбку на лицо. Это самая красивая вещь, которая котируется. Онна валана маннык тухтем баде. Плакать-то всегда легче, когда трудная ситуация. А вот попробуй в плохой момент улыбнуться. Онан маннык улыбайтесь всегда, и вам день улыбнется навстречу химпир. Все байтак. Барджаллах, здоровый болу. Ангыскы чепперге гылжыттах түйілгеға көрсөкка ере болғымтоға кейін мақтанабын.